kan tlom ngam na piang a hian chaklo maila ne tu ni na kan chang thei thina kan chapo na piang a midang ta noksak kan ni mai thin riat thiam na nei mi minun tlom te piang hian lom an lo jok thin ani ole pilal par moi kortha no ta mi story ilo thlir tiang pi parte hi mei thai ni in an din mun a har sa thin hle maya ni tin ei khop thok chok turin a bei ve fan thin thina lusu na ten a han tlak boka nun kho chu adan tur hi ti tak mevin a ngai to thin mitui tam takin abual to he nu tlom te hian nei engma anei lova nun hi har sa ati hle thin kumsang ni le som paru khan hg alut ve tana adin mun ria in amembar puiten an ngai to ema nun nom jok nei ve se an du thin ani fa paruk nei to pasal pani sun to boktan chuanin be sei hi abo thin hle ani ma se MzSRLM alo langa a har sadate sutkian ani theidon ta avoi khatna tan CIF lon cheng sing khat apuka sanga te zuarin sumdon na bul atan chhauta a tuna chuan mi hnoya in lo ngai to lovin sanga azorna tangin lo alo nei ve ta thlatin cheng sing khat alalut ve theita ani ole tuna hian kor tha norta kan lo meka tin hei kabula hian pilal par moi pi parte I oma he kan ma kan muang hian sanga hi alo zwara hei hi I ani po hi engtika change azora engtin nge bulatan chau khasya ta chak oma kan han zot vele anga pi parte engtika change bulatan chawa engtin nge I heng izor chau chan dana khamin shil thengem SAG ruthi kor tha no ta hian ka oma ta chang chuan poisa ka pu ka poisa pu ka tang hian ti hian bul ka thana sang hi som paruk vel tangin ani chuanin eng poisa eng berange ipuk CIF ipuk atro engjat nge ipuk sing khat ka pu ka masaberin anua intikum chiang ka chiang le to lo kum zat ka singa ka puk le ta ngoro singa ka puk mai sing thum ka puk phot thum mi puk tum thum mi puk to ta adro ani le hemi I sangha izor ma hianin I enge e jonna ni lo man thin in lo ani mai in lo chop pen kan khosa chuan self help group a khani telta a loan te ila atian sangha izwar chho tan ti na emni ni chuanin I loan chu I rule zo zo em to na CIF fa hian kala nei rule zo trep to em rule zo trep to February kumthar February chuan he sangha te hi tui mel na sa mai sia khoi mi nge ilak lu zor tur hian asam lama tang hian min ron pe thina chuan mi zoram mi hi ka mu le ka la boka mo rem chang ka mu hi chang ka la tel thau boka inshallah nuam thau mai kan sal ve thei zel chu ni hi ol ani le ti chuanin hetia sangha zor hi I chung ko chom nan atla ki ti em in mangberem mang bere chuanin I nikhata engjat borvel ngei lak luang atla ang hianin ala pringota hian sing khat vel bor chu nianga chia hian ka shelo ani tak chu acha thokhat ve bolom tu ro chu chuanin hei MzSRLM hmalakna in tian I kortha norta self help group an ron dinga ti chuan nang poi tel ve a ta chuanin enge I tel ma le I tel nuwa enge I hlok puina angji emo danglam na thleng kha enge soitori na yam hlok puye tel ma te chuan in hlo chop ve mai a khosa kan ni mo ai le bar po kan har sa tun nu ka tel nu tang hi chuanin ai bar po hi kan har salu tuk lau deuh ei chop na chu mo maro chu mi te anga hanin khol tren tun ang te chu kan nei ri chuang lawa telma ai chuan hlok pui te reng mai SAG mo kan ta na tangkai kan chung ko ta ni chuang kan tangkai pui lut tuk kan hlok pui kan lo ma me hun chatak min pe kan lo ma lawin shal chur turin du sak na kan hlan chi lawin shal churang mi van nei te hian mi van nei dang an siam theya pathian du song tak ani kan phak to kan chan pui mai khan an tan van nei na kan siam sak thei alo ni ole pimal som tluangi korte thovenga mi story ilo thliel ete ang
pimal som tluang hi kumsang ni le som pakwa October atang khan korte thovenga S3 self help group a atel ve tana an chung ko tin hun arasa in an boy ve le thin arem rema ain lo thina dorte siama pultan achak ve le thin an ACG kaltangin benglon cheng singriat apuka chutatang zon bul atan chhauda korte thoveng bazar bula thingpui dor asiam ve theita ani atluangin miten athil siam tui anti thin hle a dor lun tak alawni chhauta ani ACG wanga ton din mun thleng thei ani ti hi asia alom hle ani ole tu da hian korte thoveng khwa a kan meka tin hei kan om na lai dor nei tu pimal som tluangi som te hei ka bula hian oma ani hi hetilai korte thoveng a hian in S3 self help group a oma hei ani hi kom na hun kan han dei vele long don ni tun lai in boy yamin dora boy ve thei khop me eng tinge in kol hi kan kul ve no la hi atang lon ve deuh min an nei pa ngai ve ang deuh hi ni mai thingpui doran nei chin ho mo paratha te chau rice te te yang atro chuanin hei idor hi nuam re khop mai omna te hi arem sia engti ka change i siam sau chan tun than di thuma changin bul kan chan ve he tha khatara ting lo ni chu o la rei lo engti nge ibul chan chau da na ta hei self help group ateng kan tel ve korte kho chunga self help group te lo lu ta ti chang group te kan indin ve a thei ang angin kan group ten ma ti an la ve a ti chanin CIF loan te kan pu ka CIF loan a changin ti ham bul kan chan ve ni chuanin engti kumange self help group a chuan lu sang ni le som pakwa October tha in kalut ilu na pola rei vak lo ni mo la rei lo or ani ta tro chuanin engtin nge i atira khani tel lo ta atiro self help group khan engti nge itel chau da na kha group indin turan oma chung te chuanin hei telve turang khan min ron soma ama sim khan ke ma khan telve du na kha ka nei ve wang khan group tel na tur ka shelo ta te chuan group an din don te khan min ron soma ti chuan ka telve to pani mai ani chuan i tel mange i tel nuwa hian ni enge lok thak i ti zok na kha han se te reng mai lok thak lu tuk group sum te tira chuanin sang ni som pakwain ti chuan kan in dina group sum tur aron thlenga ti khan chung te chu inge dam lo na thil vel anga pu kwal turang ten an ron tia tu chan inge moni dam lo na te kan han to in ti khan kan pu kwal ve hlom ta chan chu mi hnuwa ti han CIF loan te kan puk le a chung vela chan hei tu na po dor te kan siam ve a alom om khop nei le mi dor siam ma hian enge ezon na ni lo man chin kan in hlo ve china hei kut na thok ang deu ngor ngor in ani mei tu na chan hei thingpui dor te kan siam ve hnu chanin chu tiang in hlonga em ten kan om to lawa azia ve lo to chuan CIF loan chu ila ta atro exam nge ila CIF loan ni sing ret kala chuan chu engti thleng rol tu nge kum khat le chan ve chung rul tur ania chuan engti ka change rol chan don i rol chan to em rul chan to e ani chu a pathian zara i rol zo ve thei tura ngai la tro chuanin hei hun chatak min pe kan loma hei nang poi soi ve du lom thu soi du nang thi te po kha in nei ka renga hei MzSRLM hmalakna in ti hanin in khwa self help group an ron denga ti hanin nang po i tel ve ani ta khanin soi du i nei chuanin hun kan peng cha ti hanin keima ni ang har sa ve te tan te po poisa puk thei ang te na ron te CIF loan ang ngei te po mi hnoi in hlo falu tuk lawin ti hang kan om ve thei pha SSG te po vulzel sila ti cha du darshan le MzSRLM te in kalzel na tura du sang na sang ber ka hlan na cheu nutha pakhat hian zirtir tu za a hen an lo ti thina nutha kan nei tam ta lo nge kan khotlang nun asualin a se om tariau hian a sia thin mihring te hian in lung rual na hi ngai poimo thin ila chuan in ti thin rim na te atlem thin ngotang hun har satak kara po nun khochona tur ve em tu te chu nutha te hi an nia hun ton akhir po le an thatna alang thin ole pilal chon tangi kortha no tami story ilo thile dang pilal chon thangi hian pasal fanau thatak nein kortha no ta in le lo thatak nein an khosame ka sum don nom ti tak mai ania aphak to ka te lo umlovin na athok bor thin kumsang ni le som parok October atangin S3 self help group a atel vetana group tan atangka in tin mun har sa jok te angai tu hle thin nutong tam lem lo nu thatak ania tram lon cheng noi ni le sing kwa apuka asum don na
second hand bel tilak belin atilian chhozela mitam tak eizon na asiam theita ani adil ru alimin malsom na po andon bella sahle a MzSRLM hmalakna hi pathian thu ne na in milani ti hi angai dan ani a HG member te mason zel tur hian atu sakle ani ole tuna hian kor tha nor ta kan lo meka heitin ka bula hian bilel chhuan thangi oma kan omna lai second hand door nei tunu hi ani a hei a second hand door hi anuam khop me thil te po nei moi khop me hi engtin nge bula tan chaudan le engtin nge I ma alak chaudan kha sha da chak oma min han shil ma sa ve sela change ka bultan nei churai to kum som pani vel second hand hi khoi to amaro chu ador tivak lavin quarter om thin kan nya ma hian chuan kumin atang chau in kan lo awang hian hitian dor pangai ang chuan kumin hi kati na chau ang ni chu chuan self help group ate khati telve tero telve sangni som paruk October atangin sangni som paruk ani chuan senior pol atel ma sapol tak inive tero sangni som paruka andina choi tel ngal ta te chuanin enge I self help group itel chu I hlok puiem mai son pui ni sha em ma son pui te reng mai kan lok pui lu tuk ama te chuan bel ni te bel khat te thlakata kan la anwa lon te kan han pu ka ti hian ni kum phei kha chuan a tripin kan la belin ka thal thin to mo maro chu hei in kan lo hlim wangin tu ni chuan a tripin kala thei ri lo ni chu mo ge ma ka kal thei lo wangin ka lok pui lu tuk te chuanin lon chu eng lon ber nge ilak tin engzat nge ilak ti khaila sha thei chuan tram lon ka la tun ha chuan mo chuan nuai ni le sing kwa kala tu na tak hi chuan chuanin chu I rul zo to em kan rul zo vek to man ni thathum vel kan rul le tran chau tu na kan lak thar hi tram lon chu mo chuanin eng tik thleng in rulang chu chu kum ni chunga rul tur ke ma ni du danin kan ti ter ta mo arei kha kan du lo ni chu tiang jok chan mo ani le arul na konga hianin har sat nai to kemin rul tha thei abin du angin pathian zara tu na ri chuan har san na kan la tok me alo kan la rul tha thei I thathar ni som ha kan la rul zat zat thei alom om hle bei troi tel lawang ti hlau veu lo mo lau tak ka ni SAC hi om lawang ti kan chung kwa shim shim pon le ke ma mi mal pon kan hlau khop mai kan chang kai pui kan chang kan pui ti meang alom om chu chuanin hei I second hand bo shang shang nga khop me eng tenge I hona eng tenge I zor hi sha ta chak om min han shil lela jumper te chuan mudbulam hi ka nei no la bedspread te blanket thei het lam hi om boka chuan bedspread second hand te om boka tin hei phei khok te het han mi pa branded sneakers om boka mi pa jacket le mei cha jacket yang vel ni engzat man bor vel nge an ni lom a train hi zaria te zaliman te ani a train sang kha zanga sang ni ani tlak pui inshallah harem hedila ya yan kor tha bi khan chang chuan kanin sal thave thowa maro chu ki ma ti dan shim shim hi chu ti han ka kan hong ta ni ni nin thumba ka kol ngai te lo mo atha ho ka shalta khodangin min lak sakani chu la hi regular taka min lak sak hi tuidam le zamwang ti vel hi kania covid ma phi kha chuan kan huna khon regular deu min lak sak tun ombok ta a top thlengin ga zwar ngai lo ni chuma ni thum vel ka kola chuan ka khar tir thin chuan tu na idor hi nang mani in nge eng ilu a ho nge ke mani in azia lom tro mani in ani phe chan lo man choi ngai lo nga ti chuan hei hun chatak min pe kan lo ma I ka le zel tura du sangna gan lan chei lo in shal thur don ya ole ke ni pokan lo me mi hausa in thian tam tak asiama mire thei chu a unaw te point an kalsan thin kan lim tha meu po hian thima chuan min kalsan thin chu ani hi kan in le lo atang hian kan tin hun tur mi ten an share theya sazu pon khela beng a anti khopa in tlabal le chuan eng tia talian po ni ila kan te chem mai ani ole pizodin moi korte amin an HG kaltanga in le lo tha ani theidan hi ilo thlir dang pizodin moi te chung kwa hi lo nei e zong thin an nia asura sa noya thei to pin na an thok thin e khop trok an tho chhuat thei awangin anin le lo atlapal hle maya in han sathar turin sum an nei ngang silo
mase an tan hun tha alo in her chok ta benglon le CIF lon te ala chawa in thatak mai an sak thei pha ta ani aril ruhlim taka anin sakna na an thok chho chu nuam ati em meya HG atel atangin in le lo tha an nei thei ani ti hi asia ahlimin alom le ani ole tuna hian kabula pi zodin moi pilate I omahe tuna kan omna lai in sak lai me khi an mani in ani a hei hi engtin nge an bul tan chho dan te kha kan zot don ani kapi I ama zain ji beile hei in hi in nei nuam don hle meya hei engtin nge in pe theyang December te hi chuan kan lua lut luyanga tuna hian mi kan fina wangin kan lua lut top siang pe thalawin ani tang chu chuan hemi hi in sak nan hian engtin nge bulletin chho dan kha amma sabera chuan in kan in kha chhelu tuk to a in pui chauka le in pui a sande urawan nei kan nya kan chauka lam kha far na salu tuk to in pui lam po fara chuan kan mar cha thar sang ni som pani kum khan kan mar cha thar khan heng abang tur tail hi kan thleng top ta ni tail phek som thum chuang kan thleng ta a om char ke ni ei chop zong dan kha chuan a har salu tuka chu wang chuanin a kan NR te kha kan han khol deta kan han khola ma se hmalakna tur kha chuanin lo tlem tham siamo chuan sang ni som pariat khan benglon hi kalata lon kalata SHG atangin tatang chuan thing zai thi kan zai le ta ama sa lon hi voi ni kala to a hemi sakna tur hian achan chu kan income atlema voi khata tam tak kalangam lo ta ni keimani na kan rul thei nge tur khan kan hisapa sing thum kala phuta chuan a thing te kan han zai tir kan rin ai khan lo hik phiana kan zai tira kan du khop kan langa lawa sang ni som ni khan kan rul zo nuwa kan di le ta chu ta chuan singa kala le ta ti hian kanin di chuan I kan sak mek lai po hian in CIF kala le thau CIF chu singli chu a he lama benglon na rul lai kala neya ka rul thei lo hlawin tam kha kalangam lo ta singli ka lak bel le ta chu ti chuan step te in amma saberin tail kan leya kumeng mo zat liam nuwa rangwa kan leya chumi nuwa hei thing te kan han zai tira khatianga enge mo zat amhan ro kan in pe nuwa khan kan satran ta ni chuanin ani le tian inin sata atro lo ni la chu lon rul na konga chuanin engtin nge I rul thei da kha keima hianin hei ki darte kalaunia tin hi atir lama kha chuan report te hi ki pek te kan thiam lawa sang ni te kan la sang ni le ti te kha kan lo chau maya chuan kan pa hi khi kan tuna chuan zio tawar khi kanu te zio tawar khi en kolta kimi hlo te hi kan khola kan lalawa ti khan thlat aku thali thlanga te thla kum khat te kan lalawa ti khan kan khola a hlomin kan la kha khan na kan thok thin ai chu self help group itel zara thian in le lo that ete reng mai o self help group a hian katel lawang ti bo kalau ko mai mi kyanga bo self help group wanga ni hi kan in hi te katrina min lom pui kop mai kan in po hi a inu le tu na hian kan nu kan pa ten thi to a kan nu pa a bul tran chho hi kan ni ta ate beran u nau zinga te berani wa henril ru po puitling har chi te hi kan lau oma ke ni po khalam konga khan boy thak de hi kan thleng ve thawa ke ma la miril rutlem ni bok nen chuan kan ti naka hei hi kan ti ata a khotlang po hian minlom pui khop mai inu leipa te khadam sela ka vati tak e man tia mi minlom pui zwal phei chuan putar upalam de phei chuan anu le pa te khadam sela awahan anwahan lom do nanti kan lom khop mai
self help group hi atha ani kong sanga hei chu ti chung chuan huan ku wa huan te po tleng kan neya lo nei mi kan nya ei chop zong tak meu kan nya kan nr te kha chu kan han khol chara chum hemi kan sak don hian kan nr te kan lo na te kha chu aman ro leinan kan mang ani deuh bera chuan anna kan tran tak don chan kan nr khol le a hlo tlem kan khol chawa kha kan la chuan kan satani nga le lom to le me troin lo lo hun tur po ma se hei kan pe thei don lawa kan sum nei na tlin lawa kan lo photanga ta tang chuanin tlemin kan la ti chho tura chuan kan nga ya ni tur ang hi kum som vela chuan lo lang mai a ei azwal pui le atam zo ka chu in zo fel de re mai klem to lom tro in te zo ve zel thei tura nga yang kon chatak min pe kan lo mi ge ni po kan lom lu tu ke an tan vanar ang meya an lo ngai thin an lo o ve em thin te MzSRLM kaltanga zo kholama din hun har sa jok ten an han nei thei te hi a hlu in aro puya zoi a tan lak dan te tho hu na wanga engkim nei thei ani dan te sirtir an ni to a hei hian an mi mal nu na po in din tok na le thingtlang nu hian ti thei an nei san zia te anin se to a kan ram in to del na tur kong a po hei hian a tho hlok le don ani ole pilal ngai omi kor tha south ami story i lo thile de ang pilal ngai omi te chung khwa hi rem thoka ei zong thin an ni a damlo la le har sanaten atlak bok ve na sa thin le a an khosak a boy ve thin le an fa te tuina lampang thingpui dor siam po bul an tran le theilawa kumsang ni le som parok january ni som khata HAG a tel tanin CIF lon cheng singli pokin bul an tran theita ani anu a benglon cheng singli pok le in an lo siam chak em thingpui dor chu an siam theita a he dor tang hian an mo tam tak chu an thok chok theita ani ole tuna hian lomsang restaurant kor tha kan no me ka tin hei kabula hian nei tunu oma ani he kom na hun toite kan han nei vel lok anga amat sa in aming kha sha da chak ma aming khamin han shil phat sela lel ngai omi ka ne chuanin hei dor hi in nei nuam khup mai hei hi engti ka nge indin chana tin engtiang in nge bulin chan chhauda na kha sha da chak ma mi shil le thengem dor hi at heta cha hi chu ala rei lawa a ma in mani ina te tlem e tur te siaman ti ve thina no pang ho hian chuan SAC lu atangin helai hi chu bulkan tan thale ani chuanin bulchan na chuanin i self help group atang chuanin cheng engzat nge in lak te khami shil le thengem CIF lo na hian cheng singli kan puka chuanin bank loan CCL la hian cheng noi ni ani chuanin chu in rule zo to engtiang engtik thleng in rule don la rule zo lawa a rule to phun tur hi acha che in kan shari la ni tak chu chuanin hei i thingpui dor mai ba ka khanin thil dang ti thei te kha hei omnolin ka sha kan piala ma sonin xerox machine ang chi te enge moni ka hmu a hei hi enge in ti pa khamin shilet zoi thengem hemi hi ke mani ve kanilawa gilit SHG ami kan member PKL parmoite den hian dor hi kan intro mani ani tak so hei hun chadeu min pe kan lo ma nin ka le zel to ra du sakna kan lan cheu le kheni po kan lo me Mizoram State Rural Livelihoods Mission MzSRLM Rural Development Department Government of Mizoram Chuan Thingtlang Chalai Niharsazok Tetan DDUGKY program arwangana DDUGKY program hian ezona tharne ki buncham tam takin adlaw neita heng ezona tharne tur hian DDUGKY chuan athon liawin training apevek ani le CRM ka training choka tuna hian nakzuri hotel kurkaw na ka thok meka tun din hun thleng thei tura min boi pui tu te kan training center le
MzSRLM te chunga kalom le ni Zawlnuam RD Block training program India Rama skill development pro timber ani a kumsom pare ta changa kumsom thum panga inkar ta di thei ani training zo 70% te hi na mu saknal ani sum koi ma ka son be theinan tin DDUGKY program noya Decentric Solution Training Center training chuaka tuna yan luxury hotel Gurgawana Thokmeka MzSRLM le DDUGKY chunga lo thu soi tak zet ani luxury hotel Gurgawana Viana na Thokmeka tundin hun thente towa min boy puitu Decentric Solution le MzSRLM te chunga thilung takin dom thu asoya hengte hi training thile chu ani General Duty Assistant Data Entry Operator Tailoring Driving Food and Beverage Service Steward General Housekeeper Baking Technician Trainee Chef Retail Sales Associate le Airline Cabin Crew te ani training dule shetsiang du tan henga te hian zo fiat hei ani Mizoram State Rural Livelihoods Mission MzSRLM Rural Development Department New Capital Complex Gate number 1 Khatla Aizol Office of the CEO ale District tina DRDA Office ale BDO Office ate zo fiat hei reng ani har satna le re thei na hi in ne tir lo ram kan tuma ni tinin e khop chau tal ti in nun kho chua kan tum ve ram thin kan nun le ril tram na hi sui zom tir lo kan tum ve fana kan din mun siam dang lam tur hian DDUGKY i be lang u